teknooloojii cufa keessa seenanii kitaaba ammaan tana barreeffame dubbisanii hawaasa isaanii tajaajiluu qabanii fi ammas namni aalimaa tokko yeroo fatwaa kannu waa lama irratti dhaabbatee fatwaa kannuu qabu akka allaamatu ibnul qayyim je rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kaduraa maali fahamul waaqi jiruu tana isii tana hubachuu isii beeku eegasi shari'aa beeku shari'aa jiruu tana irratti fiduu yoo akkas hin taane akkulumatti irra hedduu namaa gaafa duraa hin dhageenye eertaayimii teeleen namaa kannitu awoo sheekootiin haram jettee haasa'uun turre awoo turte mun turre kaameeraan anarra jira bar isinirra hin jiru wal sodaatu garuu isin haram isinii deebisee bara alimtichi guddaan odoo hin beene kun makkaatee haram jedha waaqi'a beekuu qabda eegasii shari'aa adillaa fiddeeni irratti buusuu qabda yoo akkas hin taane ziibbaatti godhii ta waliin jennu darbiiniin sin jaamata al-ikti'aab lugatan maal jechuudha al-ikti'aabu huwa su'ul haal jaanii haalli hammachuudha wal inkisaaru min al-huzn qalbiin namaa cabuudha gaddarra ilmi namaa waan itti gaddu isiniif hin himne gurbaa takko hojjechuu jira yoo hojirraa arihaniin gaddinsaa itti dhufu ummaan inni jaalatu duudhiisi yoo irraa dhukkubsatte ni gadda obboleeyyan kiyya barsiisaan isaa maallaqa bizinees tokkotti investii godhee yoo irraa kasaare ni gadda al-inkisaaru su'ul haal jechuun haalli namaa hammachuu qalbiin namaa gaddinsarraa cabuudha waan isin ajaa'ibu yoo namni takka gaafii gaafate hoo haysa isin ummati karaa rabbii nama yaamu kun amma faataatu heddummeessanii jirtan namni kana jaabar yoo irreechi dhufe waa'ee irreechaa haasoytan amata haarayaatu dhufa ammas jettanii waa'ee mukaa'u dipireeshinarraa haasoytanii yoo jaan afaan guutuudhaan tasgabbiidhaan qalbii sabaatni guuteen xumaaniinaan guuteen ni haasoynaa miti hoggu dhibba haasoynaa jennan hoggu miliyan tak tasgabbiin qur'aana rabbii keenyaatirra hadiisa rasuulaatirra sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afaan guutuun iyyineetiti irraa haasoynaa isma wan rabbiin keenya jo ulaali jalla jalaalu faman ittaba'a hudaay فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أكن جيموتي موتتا فمن اتبع هداي نمني كجلوتي يجل ديمي نمني أممتا إسلام قبتي نمني قرآن قبتي نمني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبتي فلا يضل الدنيا تنكيستي إن جلتوا ولا يشقى قيا آخراتس إبد جهنم سيني إن هون قوجي ورع الدنيا تس آخراتس ملكاوي الله ربي سناتايسو ومن أعرض عن ذكري نمني نيادة الراغرغلي نمني صلاة الراغرغلي فإن له إسك نفتها معيشة جرون تاتودا دنكا إبو خطاته وري همت هدها كباتو سنجابر وناشره يوم القيامة آماجي قويا آخرا كيستيس حال بلا إسو غونيني إسا كاسنا نمتجو كن نجا أيا ربي كي يروم بر قبر راكو إجلمان قباچون توري غرو أمانتنا محشراتنا براتي ما بلا نغوتي جان أكسيت آية نتينياس سرتي دوفتي دي أتي كجيب سيسي الراس إبد جهنم كيستي والإياذ بالله نئرام فتمتاجئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن جاءني تجرى صلوا على النبي
اسمع بقى. كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة. كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه شفاء. الله جل جلاله أكوبتك اللي واهم بوسني حالا أكوبة سنولين دواء بوست ملي أكوبة فلي يو الله جل جلاله بوست أكوبة سنولين دواء تجرى حتى أما أكوبني دواء كمني مالي نبيتني كانسري أكوبة قبلات تنلي إن شاء الله تعالى دوان إسيت اللي ني أركمام ربين أكوبة سنيف اللي دواء إسا ربين وابوس فرنجي كانسر قبض يو جتين الرا أكوبة إرسي قبض HIV قبض يو جتين الرجل أكوبة قبلات أنان إن دربان سنجاو بوليس وفوق الرا إسي في اللي نمولد رواية إمام مسلم سيه إسا كيسا تفيد طيب الله ثرى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الله جل جلاله أكوبة كل واهم بوسني حالا أكوبة سن ولين دواء بوست ملي يو دواء سن أكوبة سن رتبوته بإذن الله فإنا الله نمني سن نفياجي رب أكوبة ستاسا يتفاتون وهفجسون رواية براك ستين رواية سن إمام أحمد مسند إساق سفيد وابن ماجة في سننه وصحاه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لم ينزل الداء إلا ومعه شفاء. الله جل جلاله أكوبة كل واهم بوسني حالة أكوبة سولين دواء إسا بوست ملي علمه من علمه وجهله من جهله دواسا نمني بيك بيك نمني واللال حديث نكون أمة لكي وكوني قدر ربي تخا أكسيني قدر ربي تي وحيو قدران أمني تنابو الله تنتبوسي دواهم فرد نمجو تجرى كن أقيداء أهل السنة والجماعة نعم أكوني قدر ربي دواسا فرجونيس قدر ربي أوي قدر ربي قبنتي قدر ربي ديبوچون قدر ربي قدر ربي تجته يو أمانتنا ديبوتن بشان يدوني نادبيزا يو قبنته جاكيتا نفتني هؤلاء لا كيو لا ركوبة قدر دواسي كن حديث إمام مسلم كجنسن يو دوانسن جالو وانك يا كإسلاما قامك ولين كديم يوتي أمس يرو برباچيسا جراور ركوبة سي ركوبة دكتور بيرا دايته إيغانا دكتوري سيولانه كنينة تاتو كنينة سيكنا شروبو تاتو شروبو سيكنا للمي تاتو للمي سيكنا كنينة كنا غنما إيغا فترة نياتي بودا دوب تنا ناكنا إيغا نياتي بودا دوب تنا هراتا إيغا نياتي بودا دوغي سنجا أمس حكمني كن جالو وانك يا كإسلاما أوفي دوانسن expire date كبابر يو أكنتي إيغنة قامك إنيوالين ندي ماته يو ندكوبة كنينة سنفرنة أكما رسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بإذن الله جل جلاله نفين أبو نكومة وشوفر راو ربنا وفجسون ملي لا نكومني قدر ربي لكي كنينة مفردون انجرت وديرو سبب قدوبة كنينة لكمسون توكلا هن أركتو جالو وانقيا كإسلاما أما صبر أجائب الرب دعائي رسول صلى الله عليه وآله وسلم كأجائبات نقول الشوتري حديث إمام البخاري سيئسا كيسة فيده رحمة الله عليه رحمة واسعة أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه ما جاء أنس رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم هقوتو دعائتنا تقولتون أقريجي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يا الله أنين كن سينين تكمما من الهم يا درة والحزن قد سرة سينين تكمما جاء قرطان والعجز والكسل ندب
dadhabbii fi hifannarraayis siiniin tikfama walbukhli waljubni daynummarraayis siiniin tikfama luynummarraa sodaata hin agarree namni gari amantaa islaamaatiif wareegamuu ni sodaatu sanirraanis siiniin tikfama wabala iddayni ammas dhiphina liqiitirraa cinqii riqiitirraa liqiin jaalawwan kiyya ka islaamaa mudhii nama cabsatii bar isirraayis siiniin tikfama wagalabati rijaal dhiirtooleen na injifachurraa baaxiniin na injifachurraayis siiniin tikfamaa jechuu ture mee du'aa'ii tana laal wanni haasa'u jira dhukkubni depression mukaa'oo ka ja'amu kun jaalawwan kiyya ka islaamaa yaadarraa hibar it is mental illness jolle university cufaatuutu as keessa jiraa miti allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan walajzi walkasal walbukhli waljubn وضلع الدين وغلبة الرجال ذكري بردوتنا حفظاتي إسيتنا يرو مرجال وانكي كإسلاما هاجن فرماتا نوتاتي رب دردر إسلاماتي بي شمر إسلاما ديبي إن سبريدا غما أمنتا إسلاما رب نشوفاتون واديبسو ميلا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قلو من إساني يادا إيكونومين أمانتنا أبوليانكي كإسلاما نشوفاتو ولنبيكامي أبو بر دفتر بتجون قرشي إبتر بابر نمان أنيان نيتو كفي نخار رجينانجي يادت تاتي إمام البغوين طيب الله ثراه مالجي همي في حزنين الرهدو علماء برتي ما أنان إساني ولكتليهاتا تكو ماجي قروا الحزن قدي وانا الردورة أرقمي الردورة وان أرقمي الرا سني الرا قد همين أمو وان نتهاجي يا دون أقري أبوك أمانتنا باتيتنا أكنا جيرون قالوا يدي أما تبهوا أكمي جي يا دو إمام ابن بطال طيب الله ثراه ما يجي نمني مؤمناتكو الدنيا الرا وان إسا دبري واتكاف يا دو إنكم قلبين إسا بلوته قبدي تسقباو قبا وان الله جل جلاله ni arkata sinje numa arkata sahibi ad-dunya dab hirrakatin akhirah yo taate ammo yaddawun cinkachun boyun bakka sanitti barbaachisa akkuma rasulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jan law ta'lamuna ma alam labahiktum qalilan wa labakaytum kathira odo wanin ambeku baytani silatikum qofaltani didi hedduu bochanii bakka tanatti gadduun rakkachuun barbaachisa garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa addunyaan u dabarte rakkannee aboo silaa bakka sanitti invest godhuu baadde wahin maallaa kun shantammanti ya kasaara laa habiibii tanaaf hin rakkatin ammaas yaaddawuun rakkachuun hariibni tamini beeytanii yoo ammaan tana ummati muslimaa akka itti jiru yoo tun nun rakkine yootun qaaqiraa nun bulchine yeroo sanimmaa iimaanni keenya laafa cufni keenyaa'u iimaana keenya ifa halaalluun isinin jaabar malee waan biraatiif addunyaa nu dabarteef rakkachuu hin barbaachisu garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa akkuma waliin jenne dhukkubni kun yoo namni ati jaalattu sirraa du'e si qaba yoo dalagaa dhabde si dhaba garuu dubaree eessa dheet fi ammas alhuruubu min alwaaqi dhugarraa dheeysuu tanan agarree dubaree eessatti dheessita saahibo yaa jaalawwan kiyya eessa dheessan saahiba hamaa jala dhokottaare namni garii yoo gaddinsi qinqiin guddoo akkanaa isa dhuyte saahiba hamaa jala dhokota kaan ammoo waliyyaadu billaa farshoo jala dhokota kaan filima bokkotaa wasakasan sanuma sa'aa 24 laala san jalatti dhokota kaan hashiishaya dhokota eenyu jala dhokota moo boleso wallahi gamuma rabbii dheessuudha dhukkubuma feetan musiibaa feetan balaa feetan hongoo feetan yoo fiddan wanni guddaan irraa dhufte al-iraadu anillaahi jalla jalaaluh waanuma allah keenyarraa dheesineefi musiibaan tun cufaatuu nutti buute gama allah dheessuu qabna yoo leenca agarte leenca duraa dheessitaa bara
Allah ammoo irraan dheessan gama isaa dheessan malee gama Allah dheessuu qabna jaalawwan kiyya ka islaamaa ammas sababoolee fidduutu jira dhukkuba ikti'aabaa kana waan namatti fiduutu jira guddaan rabbi irraa dheessu amantaa islaamaati irraa dheessu tana ayata dabarte keessatti rabbiin jalla jalaalu rabbi nu deebisee jira bar faman ittabaa hudaay falaa yadillu walaa yashqa waman aarada an dhikri fa inna lahu ma'iishatan banka namni na yaadachuurraa garagare jiruun dhiphoo taate isaaf taatuudhaa je wa rabbil kaaba horii hamma fadhe haa qabaatu jaalowwan kiyya ka islaama akkuma rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم هونغوي جرا غبرتي ديناراتي في درهم مالك ميتاتي في بري وني إني بيكو مالي mallaquma qofa beeka jaalowwan kiyya ka islaama amantaan islaamaa akkami jirti haalli muslimaa akkami jira hin geenyen akkaawuntiin qofni haa guutamtu yoo akkas taate horii isaa waliinin isiniin jaabar ajallakumullah xiqqeenya keessa jiraataa jaalowwan kiyya amma irra hedduun namaa horiin gammachuu namaa ni fiddii jaabeete aboo haka temporary gammachuu sii fiddi ta muraasaa takka malee warabbil kaaba gammachuu mutlaqaasan numa siif hin finne aboo miliyan takkanaa kanniitinaatu si garsiisa gammachuun jedhuu malta taarika tokkoon isniima namticha tokko jira filima dalagaan sin jeebar maallaqa guddaa fudhata warri filimaa kun beeki filima tokko dalageetiti mission impossible 3 addunyaa guututti filimni san doolaara miliyoona 400 galchee inni Philip Seymour Hoffman jedhaniin Oscar cufa fudhate yoo ati nama filima dalagu taate Oscar yoo fudhate yeroo sani badhaasni guddaa Oscar fudhate Golden Globe fudhate Saga Award jedhan san fudhate BAFTA Award jedhan ni fudhate nagaafadhuun sin jee baran amiira waan tan abbaan fadhe Ameerika irraa haa dhufu isarratti amiiraan sin jedhan amata meeqaan dala deemuu ture maal naa goote arranta nagoru amantaan islaamaa maal si gooti kabajaa si gooti adeero namtichi kun jaalowwan kiyya ka islaamaa badhaasa addunyaa cufa ka fudhate overdosing du'ee yooniin siin jee kam jette ilmaan sadii jaartii oduu qabu doolaara miliyoona 35 ilmaan isaatiif dhiisee mana isaa keessatti kophaa isaa du'ee yeroo dhufanii ilaalan istirinjii agaran isa biratti talilmeessan hashiishi lilmeessan hama takiniinaa isa biratti agaran heroin isa biratti agaran kokeen isa biratti agaran amata 46 miliyoona 35 doolaaraan sin jeebar ajallaka Allah meemaa gammachuu isaaf beekamtiin addunyaa sanoo umaa takka rabbiin beekuugaa jullee ammaa laali dardara muslimaatii fi shamara muslimaa hay yoo gammachuu qabaatte maaltu fide atteeshina Facebook irratti namni na haa beeku maaltu fide hay qullaa firra maaltu fide gammachuu qabda shoo shara busuu kolee Soomaali nooti callaasaa waliin nama biraa isinii ida'uun itti danda'a nama feetan Michael Jackson shuuboo horii san waliin beekamtii san waliin overdose kabiraa tokko gaaf tokko amaanaadhaafis qissaa tana isiniif haa himu akkumaan tana isinii himiti فضيلة الشيخ والدكتور أبو أحمد محمد حسان متعه الله بالصحة والعافية نيويورك بروكلين نيويورك دك دعوة قدو في أمريكا يروى أتشدكو دعوة قدو دي ورّي مسجد ما جانين يا فضيلة الشيخ غربات قوتو جراهن نوت مسجد دورة دكاني إساتيس فرشوس غرغورة فون بويتيس غرغورة غرو إني مسلمة تكان ولين أفي صلاتهم بيغو جانين نسأل الله السلامة والعافية إسابر دك
ربي هذا تشيسو جلقبه صاحبه تساولين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني هذا تشيزن نمتجي مال جين نبيتا يا شيخ افتح أبودي سجين أني أمانتنا هوري ولك أبدي بكان أنجيو فرطكاتو جرا يرو هورين تي أكسنا جيسي غربي يتيا نينغلا نمتجي كون عربا بيف نينغلا إيغسي مسجد توكو جاري ديتين سجاجاتيان سلفي دراهي لكي سوجين أكنا غراجين يرو كنا شيخ تيجون عالم سيدا رباني دان سنجاو بوليسو يرون دعوة دابكو أنمان إرتي لالده إسان سنجاو بوليسو درا ما جين نبيتا ملك الموت عليه السلام وري أتي كسيتي وليك أبته كسي غربي يكيدي ديبته مسجد جارته سجاجا غدته سلفي درتي صلاة شننو صلاةو گئے ملک الموت هم أكساتو قاترو تيتنا أجي سيفا كيسا تسنجي ورقانا في دي جينغا نجرتي أكسني هاو بوليسو نمني مالا يعني دو جرابر هاي قبئي دوي هاي مجا صلاة سبي وجي صلاة سافر ربوه نمي قاتو كنا دوي ميلا لغا غنا إبورا غنا ما جيني بيتني يا شيخ أني يونا دكوبي دولار ما إبتك كفوديتين متركايا ندي ساجين وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نولي ننجتني تئس عبد الدينار وعبد الدرهم ونقوي جرا أما برجيري عبد الدينار في والدرهم يتنا صاحبني قبرتي دولارا قبرتي يورو قبرتي كرشيدا قبرتي باونديدا تفيد جابان تيينيدا هونغوي سلفته إكادي يجوبر وعبد الخميسة تموكيتاتس ورموكيتات مليونيرات الجرامي هو كمان يوم موكيتا ساتين هذا كمان مسكين أقول لك يو كننيب كجالتو يو دووتنيب كجمدو قبرتي هلا كناقب هونغوي جراجي بر أينوجي الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم غافا برا شيخ تجوبان أنجالت دكنا متعه الله بالصحة والعافية اللي كاليفورنيا لوس أنجلس لكي مهادرة داف يرو مهادرة أشتي كده إيغانا فرنجي توكو اتنكن أمريكا نما أديني سنينجا يرو اتنكن إسلام ما فداجين يرو كنا مال تو جما أمانتا إسلاما سيفيد الردون نما غافتين غافتو أحمد مال تو سيفيد بوليسو الله جرا والله شيء كاتين يفيد مال ينجيغا حالي نتي أما مسلموني الرجل ور نما مسلمة مسجد نقول أدم نبر ماليا نما مسلمة هنتاني أمانتا إسلاما نقول مال تو سيفيد جنان مال جيني بيتني بليارديران إسنين جابر ترى كودا جهان إفا أجيسو قد بيجين مالك سوالين بليارديران سنجابر نما أدي أبولا ينكي أبوها كامالي نما أدي جتا نما أدي أمريكا كيستي نما قرى جوالين بكي سا تكامتي أبوليسو تكامتي الدريجين قمتون بربادة الدري أكوالين جنك آمنكو واسد الرادو فيكا أركتك مئة نياتا بريدا نياتا فولا إسا زيت إرادي مجودن دي سبر وچون إسا جروتين نجي جيرتي ورب الكعبة غافتك انتلتك وچو تيتنا ميك اب بتتي جانيني وچون سيتون دولار كم إباجت كم إبا مالغي مليان كودن جيرتو غمچون سوالين إيغانا جئي إنكا جيتش بريد دوسن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يروجو قبرتي إفكاهو الدبي بويتي قد إيزي بوي وبليان كينك مسلمة كان إسا سوسبو داب حوين عليك صاحبي تسقباوي أبشر أما بود إسلامو تيبر دين تيجوباتو سيارا شيخني إيسان جين هابوي بوي يروغنا maal tu si bochisee jiin gaafii gaafachuun sin jaabar mucaa kiyya dibbireeshinii isa qabee mana keessa kophaa taa'ee jimaa fi sigaaraanii daaraa if godhaa hin dhiisuun wallaahi
maltate tuqtumi nan dubbadhu obboleeso hay furmaata waliin barbaanna osuun agaruu na jalaa baafachuuf deema kuni amma gammachu maaltu si boochise jennaan jecha tana iccitiin isii maalii jeen tanaatuun na boochise halaawaan arraba dura qalbitti dhagayee jeen wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu namni mu'mina dhugaatis jecha tana akkusumatti halaawaa isiin qalbii irratti dhamdhama aboo jecha tana rabbiin halaawaa isiin waa dhamdhamsiisu hogguu kudha jaha injirtu gammachuun rabbi irraa hin dheesaa laa aboo sa'aan geessee jirtiiti tanuu hafteefi furmaataatuutu jira tanuu haftee waa sadii dhukkuba kana kan namatti fide tan faraagaatuutu namatti fide raawwateessa akkunuma taa'uun agarre yoo irra hedduu dardara amman tana laalte dalagaatu uffata obboleeso manjaa fi qaadii baajaaj oduu qabuutiti haqqal barcaa nama kadhata gabbahee baajaaji namaa oofee silaa isaatu barcaa namaa kan naamar gabbahee dalagaa dukkaana namaa dalaguu dhiiseetiti ganda keessa taa'eetiti nama hamata jaynummaa ibsaa dhiiraa mitii bar waxaxee dharraqeedhaan sin jaabar dhiirri gabbahee nama dalaguu dhiira jechuun nama hurkaa isaa nyaatuun sin jaa fedhu hammaala haa ta'u fedhu qabqabii caattaraa haa ta'u fedhu bishaan namaa dhiibuu haa ta'u halaal maa hin taane haadha dhiira gootaadhaan sin jaa malee taan xarraqqee waan takka hin beekneen sin jaa bar wamaa aksara xarraqqee zamana kana fa'a dhiiraa miti wallaahi ifiin ajjeesa dhiirummaa yoo kana taate namaa wajji wallaltee tumtee eegasii ummaan ta'e ganda keessa deemtee callaa kadhatte tanaa dhiirummaan isiishee dhiirummaa akkamii dukkaana namarra ummaan ta'e miskiintittiin isfaaltirra dhaabbattee ijoollee baajaaj kadhachuun tanaa dhiirummaan gabbee dalaga dhiirri hin tuffatu dhiira si gootiin sin jee barcaattaraa qabqabii yoo dalayte hammaala yoo dhiira ati goota halaaluma haa taatu dalagaan san faraaga dhawamee jira dipireeshina keessa jira ihibaat kominikeeshina zeero si waliin dubbachuun beeku baalagummaan dhiira shuuf amaaroota alladhii taqullahum mee ilaaliin dalagaa isaanii tuffatu agarte aboo dalagaa isaanii tuffatu agartanii jaalawwan kee digiriin qaba hiiduu bareehoo yoo digirii saniin hujiin san naa mul'achuu baatte hanqasuu hujii biraa halaal dalaguun hin jirtu hay maali boo amantaan islaamaa amantaa dalagaati bar rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi tokkoo keessan bar nama kadhattanii yookaan isinii kannu yookaan isin dhoowwachuurra gaara baatanii qoraan guurtanii yoo gurguratan isiniif irra caalaa rasuulaa jee bara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakaa miti irraan badhu hakaa eenyuun akkana jee qushaashota warra akka keenyaa seete haa'ulaa'i al-abhaari al-akhyaari al-abraar alayhim min allaahi ridwaan gootoolee gurguddoo saniin addunyaa tana keessa odoo jiranii warra jannataatii jee warra rabbiin isaan wa kullan wa'ada allaahu al-husnaa cufa isaanii jannata baallama seenee warra jeeni tokkoon keessan nama kadhattanii isinii kannu yookaan isin dhoowwachuurra gaara baatanii qoraamu yoo gurguratan irra isinii caalaa fuulli namaa ibidda obboleeso dhiirummaa akkamii gootan faraaga akkuma taa'u gorsa obboleettiin tiyyaan na gorsiteen isin gorsu jiraa bar dhiyoota na saahiboota kiyya waliin teenyaa hasoon what I know now if I know then inji waan in amman tana beeku silaa arra dura gaafaan amad 25 ture beekenje doolaara obboleessi kiyya naa kanne nyaanneetiin fide silaa gaafa san bishaan haayilaandii itti buuse eesaan jira nama balbalee gubate kasi gorsu jiru ati ammoo miskiina umaa takkan beeytu naa deemaa naan jettu badii an duraan hojjedhe
ati akkasin tuune arrantana goota milkooyte saahiboota kee waliin shattaate akka deemtu si fadheeti an kabajaatee fadheetii miti funyaanin na habaatu sinjaa kabajaan teen what I know now if I knew then waanin amma beeku silaa gaafas beekee rabbiin na dhaqqabe ammallee faraaga hin taatu kunuma taa'uun kunuma teessa faraagni kunuu bar gosa bar faraaga qalbiituutu jira faraaga ayniituutu jira faraaga nafseetuutu jira irra hamaan isaa faraaga qalbiitu qalbiin tun iimaanarraa raawwachuu iimaan akka jettu eessa jira boo iimaanni awoo iimaanni mudawwaraa miti bar iimaanni nama dura dhaabbatanii nama gorsuu miti bar yeroo gori gorsa abbaan nama gorsu mataa isaatiif ittiin hojjetuun siin jaa waaqii amma keessa jiru qalbii tana iimaana waan iimaana namaa jabeessu gabaabdutti eega namni jecha dhugaa sanji salaata shanan salfii dura salaata kan sunnaan bareechuu qur'aana dubbisu yoo xiqqaatte guyyatti juusa takkamaan ta'an hin dhiisiniin zikrii godhu istighfaara godhu salawaata alannabii godhu sallu alannabii dalagaa halal carraaqachuu ilmii qara'u nama qaraasisu iimaanni ida'aa dhufu taan agamoo faraagun nafs inna an-nafsa la'ammaaratun bisuu illaa maa rahima rabbi inna rabbii ghafuurun rahiim jiba dalagaa addunyaa ta'uu tadiinaa ta'uu gabbahi carraaqadhu dhiira si gooti yoo khayrii irratti hin bubbaane dilii hojjataa taan faraaga aqliitii aqliin tun akka jenne beekumsatti haajamti yoo hin nyaachisneen wallaahi khayaala bakka biraa deemti bar bakka biraa deemti manaama hin jirre agartu taan ammaas eenyu ni beetanii saahiba hama zamana kana keessa faa heddummina isaanii mana ciffaraa haa deemnu siin jaa ati karaa masgiidaa haa deemnu jeen maali taan ammaas obboleeyyan kiyya nama fakkii nuu ta'uu dhabne boo yeroo san ihbaat gammachuun qabdu fakkii nama nuu ta'uu dhabne rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bakki itti milkaa'u bakka tanaa bara ka waa hundaatu nuu milkaa'u bi'abii wa ummi bakka tana akka guddaa akka itti milkaa'u namuutu bakka isaan malu qabee kaayanii yoo ilmi kiyya bakka takka dura taa'aa otoo hin dandeenye ilmi kiyya booda haa ta'u namni bakka san haa godhatu ola haa bu'u haafizul qur'aan oduu jiru gurbaan biraa qur'aana qabatee seenii salaatu taraawii nu salaachisuu maaltu fide boo aboo amantaa islaama irratti maa mujaamalaa goona haafizul qur'aan as bira salaatuu dhiisee maaliif achi bira salaatu maali boo dhuurtummaan akkanaa maali as biratti haa salaatu kana godhe rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam mus'ab ibn umair radiyallahu an da'waadhaan gara madiinaa deeme mu'aadh ibn jabal radiyallahu an ati gara kam deemta gara yaman deeme khalid ibn walid radiyallahu an ati eenyu jihaada irratti zayd ibn thabit radiyallahu an qur'aana wali qabi afaan yahudaanaa baradhu namuutu bakka isaanii kaa'ee arraantana waa hunda gosa mujaamala haada digirii qaba hin jiru kun gosa isaati isaatu tuutu aangoo argata bakka cufaan sin jaabar bila istifnaa dantaaf sheekataa dantaaf aalima ta'an sin jaa wal sossobiina wal sossobaat ni sirbaa harmaan dhoysadhaa hoodhaa xiqqeenya jee rabbiin laa amantaa islaama irratti mujaamalaan hin jirtu waan fadhe haajattu xarraqeen awoo taarika tana isinii himeetin isinirraa dhaab taarika ajaa'ibaa nilleen hin qaanfadhaan siin jaabar taarika tanarraa gaafa tokko abii bakrin siddiiq amiiril mu'miniin ka duraatiin siin jaabar inni umariif ajaamtu malee siidaan guddaan abii bakriidha eenyuuf kataba seetanii beetanii abaa ubayda ibn al-jarraah amiiru haadhihi al-umma alayhim min allahi ridwaan xalayaa barreesseef abii bakrirraa abii ubaydatti tadeemtu jee xalayaa barreesseef salaamullahi alayk nageenyi rabbii sirratti haa jiraatu wabaad eega waan amma dabarsineeti isaatu tuutu chief and commanderiidha lola tana isaatu tuutu durataa shaam jira ture ati amiirummaa lolaatirraa si buuseetin jira eenyuun godhe
خالد ilma waliidin godhe wanni min Khalid godheefis waan inni ana bira sadarkaa qabuufi miti atii tutuutu ana bira sadarkaa qaba garuu faxinummaa lolaa ta'ati hin qabne inni qaba kanaafuu waan inni siin jawu eejay amrii isaa harka hin didinii anaa fi atiifuu rabbiin nageenuun haa fadhu wassalaam diin Abuu Xalayaa kana bareeddu dhageessanii Abuu Xalayaa kana bareeddu dhageessee bubuleso arrantana amira Abi Ubaydan radiyallahu anhu warda arrantana tara wattadar tara polis ingadu commander in chief sinjebar isa falwat orakin akkanata yakasiga arra tara ajajamada jarrisan kursi fi mitiga jarrisan tarrakke akkate nyaati miti tultulla miti abbaan fade durata haatau bandira islama namnumman olkaasu hajiratu fedu hakima haasau abbaan fade haasau namumman asbira dhaabbatee haasau hajiratu adeero abbaan fade haasau bu'e arrantana eenyu Khalid ibn Walid garuu gaafa Abi Bakrin du'e Umar amirato alayhim min Allah ridwan arra innis fulana biraqam Khalid ibn Walid buuseetiti Abaa Ubaydaa deebise bakka jirutti maaliif fi jannaan hay rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لكل أمة أمين توتاتي بو أمنا ما تجرى وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح جنه رسول رضي الله عنهم أجمعين تنابو أدو النجرو أبان قد أميرته هنقبو جئي إسقائي إسبوسي إن قد خالد أميرته أران تنترى وتعدرت ينسي جاور تنافي إساني تمسي تنافي ربي نوفين تمسي إخلاص بابوش ما تك أنا وما تك أنا نموتو بك إسام ملو إسام دنتا فنياني نابو غسق مالو لك نولي على جارسو في سغر رفاي بلا شت لي جبامي تكو بي كجبا سانكايو أبو تان ما هو العلاج دوان دكوبا كنا مالي غبرتي لالا او في ناغودا يونين دوغونغوري همين يلبوتي ياتي الشيطان الراي يون دوغا كنا ربي الراي كرا بريدا كنا اسياده كيسه توجچو دبرا الله هاني تفهم اسني كرا جنتا دلدلت يعني بدجهنم كيسه ولياذ بالله ندر برئيس الله هاني تفهم انس كنين دبر سلي ورا دغيبت ورا دلغت ربنا هاغو نشوفات ربي يا دم رادك يا ربنا هاغو حاجات يتوجع رب ولتنو هاغو الدنيا في اخرت ربنا عامل كيس الدنيا في اخرت ربي جرو غاري واجراج عمري ديرتو بركه عبد الله غاري ولي ربنا هاغو اخلاص في اتباع في صدق في استقامه ربنا هاغو اخلاص في اتباع في صدق في استقامه ربنا هاغو ابو ربي ني دندا دكوبا كاما دكوبا قلبي تي دكوبا ايلي تراو ربنا وافيس دكوبا چام دي چفر راو ربنا وافيس دكوب صدا كن ربنا وافيس ورن رادو ربي رحمت اغرو وبلين كن ورهم غني تبوت سر ربي سان ادكم ابو ربي ني دندا هاتي روبي ساني فاروس رحمت عيسى اتحاد انغلاس كيسان دوي چفاتو ربي شهيد اتحالكاو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته